imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Na kolengana nuko kikireta gatugutirare obobuibu musike Uhuru Kenyatta na gwatebana it doesn't matter nankikia ngibusaidi kibwa begete wabegetu but ya togete na kulikuwa na makosa nyingi ambayo yalikuwa yamefanyika. Kulikuwa na so many irregularities zenye zilifanyika karoba cha uliboko koleka ekagera agachia agatugutera obobuibu musike William Ruto diswali dinene ndiria na ki mata komena bana chibi na bamwe abo barobonki barachi gukwa nase abacholi bwa koleka no mwaka yo 2022 inyuruwe Martha Koome ina ntunda ya entangani agochia kona cheki na kyobocholi kyubura yobone mense ya Kenya lakini asomo konyo ye muswati Philomena Mwilu ni mara ya pili ni ntunda ya kabiri naba na chibi nambaro akina Smoking Wanjala akina Isaac Linaola bara berira se benji akina Njoki Ndungu ba berira se MSU go sase penji yesingi njoko na kinga nkona chabale ekine kya se gazeti ya Taifa Leo bagatebanga enkorokoboko Roho Mkononi
aiga asoko gukwane gwokobe ebicherone yo omurai omochori bwensi ya Kenya Daktari William Ruto kobokwane gwokolio Raila Odinga agatebanga okona choko chukona chori tukolira bose amachiwo chukurugwane kigambero litkolira lero na chikoleta amaonchoreria asabana siasa aba gosasa barwanirira bekero kyo president nabo igo aba Kenya bonsi kwa jumla oroboti ndo kwanira sinchira yobwa garase pichi ya kabire gazeti ya Taifa Leo nabo gwesomera ororega iga kero aba raibechi kanisa ao besokira singincho gukora masabo kubwatekana n'amachiwa ochikorwa nekigombero gya Supreme lituko liarero nasingincho yago chipara au imeye mucho Nairobi chenyare ko bachigo siekwa buna bone para ya Ngong Cathedral Milimani Cathedral nabo igo roundabout ya Haile Selassie ichungu chirego siekwa lyokoruri bagaligiya ase abana chibina ase kigambero gya Supreme abagete kambia se ekigambero kya Milimani Nairobi korwa okona chakwabo lituko liarero na kero tuganyere tuko na chokwo inyorwe na amangana manena gochikomurekerwa asoko na chokwo na alina neke no musike William Ruto na nyorete chikura sekerengo ke 50 igoro ye nejemo that is 50% plus 1 na endemba chikoligereria igoro ye amangana technology neke ombekeri kyo bacholi ne chimbebe ke IBC na kichi form chiarenge ko ba transmitted korochi polling station chiagenda bakati ese a portal ye ne njabetege go ke ko ba interfered with sengencho aba wakili bali balenge kumwegerera Raila Odinga mbatete na epoto nja betege ko interfered in form chigachenchigwa nebintu binde binge bya kwanegete ngochi kukwanira bale kubagekana kwa commissioner ba IBC kama inawezekana omusike omonyakero kwa chebukati kumuralia omurai omochole bwense ya Kenya bataraigwana na ba commissioner bali bande ne process ingima yobo choli ywera che ko bagekoligererigwa abumo mwancho mutegererie kero gwesomera page ya kabere ya gatatu kane gatano na limo na gatano na kabere rebo igo gatano na gatatu ambwa somera chi claim chi Raila Odinga echiagote bana achebu musike William Ruto taigeti u 50% plus 1 okwegerera ko musike achebukati uyoro manyakero go bweke beke IBC eragote bobo chori bwa korekana tasinjira yake no bwasyoku and President William Ruto is duly elect the president elect that is kolengana na chebukati no musike William Ruto of course na renge respondent ya sekineke na rangote bale na igabe tega kubwa free and fair akwonete squarely na ende kako tebo maitenko machigwale na chinse monchire aibiri chikura chibire chia musikira Raila Odinga akamenterwa alikataa hayo madai kupitia kwa mawakili wake sasa amere boikira no moncho motegerelia search page yecho na bagingo wotebia ase epechi ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo moncho motegerelia robotindorega iga igoronga ngaki aba MCA abasubati barachikommentwa wekachi sano na 50 na kianda eligo ikirania the third gender rule watatoka wapi wapewe viti vipi no ni kuongezwa katika mabunge ya county yani watakuwa nominated okay yes nominated MCAs abasubati batakire kuchikoba nominated countrywide 559 inyoranga aba MCA abasubati bachorwa asobochoribwa korwa asichi county ya 45 na ibire imeyense ya Kenya n'abasubati 100 moyoka just 100 only basubati bono ngagetenga mamente take kera balenge 90 go bachori 2017 so bono bachikoba nominated ange 559 elinde bachikoikerania enambe yo the same time asepichi ya gatatu roboti ndoro kwa county ya Nairobi asaba waziri bali balenga serikali ya Ankananu bono babegete na baruwe nkorokoboko bama yiti usimba chikotigale mirimo mekero sakaja agochakire mirimo yaebo ikiranu imeye county ya Nairobi peje gatano na kabere ya gazeti ya The Daily Nation geko kwanere goro yo muraibu bama bwazimio musikira Raila Odinga uyo begete kinagio kwa merilio bochorio bonene bwa Kenya agotebana erena ale nogo semelena ekigambero rero ngechikuru ko na Chinese favor
yani ngechiko goteba na bachorio bombo akorekana ta senchira yeke neno bwasi kuna kunalify obo bwibo musike William Ruto. At the same time abantu bagendete kuganyerera abandi agotebekana namba chiitigasi baganyerete nkie kigambiro kego kwana as a stronghold chia musike Raila Odinga. That is to say Kisumu ne chinsemo chinde chimenyekanete kuba chi stronghold chia bomo abo Azimio la Umoja. All in all umurai musike Raila Odinga ne gwekanete gotebatiga abantu babe calm batu aromoreme bakekina ekyugia kiana chirwe. Again, at the same time Security Council njaru eterat babne bintu bichikoba muri uchi gotoka mesangereka nende yonsi wera mwaoligererie TV muri uchi gotoka mogo kora kurobekana konde wensi walikata magana natebekana tena kurobekana kule kwarangiri igwe no Azimio bade Azimio ngo chibare gotara ngo gotaro gotambe kera baganyete ekigambiro kurobekana kwa murembe no katiba ngwanchiranere lakini asengenjo I think because umate kero kurobekana du ebe kwa murembe gose kuri konde guko strike twaruka strike igege ntonkere there is something you want to pass out exactly gose nkero kwe murunganeria wana Azimio wana ngiba kwe murunganeria unless they know tungoje haki kutoka kwa mahakama inafaa tungoje ase epechi ya kane gazeti ya Taifa Leo Yabata robot kurwa se county ya Meru ase omugabana mochole bwe county yomusubate Kagwira Mwangaza nere abwatiri chimbaratero cy'umugabana bwe county ya KISII yomuske Paul Simbarati asoko ne kinga ngo sibyare county kweli bakori emirimo balia batayo bari kire kini batari gukora emirimo bakuru ko ghost workers nabo igo abantere bari kire gwetanie kerengo nero cyakire emirimo ngabune iyo at the same time lakini hapo nakirogo kiombe kionge kurwani bukurumi Kenya ngima KISII kiabo tokatoro botiri tukuligaro kegatebana in as much as abagabana baba yembatagete ku clean their counties yes tigaba bala ya sineke kiombe kia EACC onye kinagi atokire bina byatokire byo bukurumi abantu bali getuma minjeri chiko tige bine bibe forwarded gochia se kiombeke sengenchine mirimo yabo bakoro botuki bamanya elinde bamanya ngoko ba dismissed and I think if these governors nchetindi go pinge ndo bakora onye these governors bago chikwire getambo kerekekero kende bononge chikoirera abakori mirimo abange sana bechi county gosirie mirimo of course ndeko genda sekigambiro na barabu mato kabagenda sekigambiro koliyo bwana bwabo because onyo muntu kabwate Ruben na etu mirimo swali yes korwa se county hiyo itakuwa shida yeye itakuwa ni jambo gumu na ende bona hiyo county gwekechi gutumika chibesa gwetera abakili baye kwa ene kinga ngochire ego divendi abantu abanande compensation imodana bego chigwakanwe basakobwa ebine so yigo chigo cost na ende county chibesa chinyinge ande na bera tokena in doing so ko chikobuna bare aba governor babona in doing so go clean bare lakini nko buna bara machikari ale ba laws so no go tanga as much as the honorable or the honorable governors batage bago chigo go sanitize the counties tiga bakorera nyubo tuki at the same time I'm happy nga Simbarati mugabana we county ya KISII natural the commission gete eyigo chikomokonya gukora emirimo I think that is the way to go elinde goikobo tukibokorwe kogotoka na magoso basi nayo uchukuliwe hatua ya kisheria mugabana we county ya Kirinyaga mama Ani Waiguru otabire bono emirimo ya tigerete nchera anene project tiria tigerete nchera sentunda ya entangani na chikora kora nabo igo egesakukia abaluya baganyete sana okoraliwa kwa amachibu yekine kebekire asekigambere kenene supreme gukora korwa sepechi y'umwana naro munyaruka usireti bugima bwa yakorwa chinsemo giri cya Kakamega se county yego sase constituency ya Matungu nyuma yo kolia omwogo obwate sumu miyogo ni miyogopa sana miyogo tali yonsi koligwa go very careful asepechi agatane karo ndeta kuligereria abo abalemi nigo be murunganiri sana kubwatakana nerigoli lya karango kigoro lyo bwoyo ekikere no mochere commentary goli bona batange serikali yali gwancha iba yereri rigoli bas ebintu gose byale gochakoba abatali yake aiga sepeji ya gatano na gatatu ya gazeti ya The Daily Nation rai the president elect musike Dr. William Samoei Ruto iga atabire buna erengo chiari kwanchirana na machibwara chikubwato koneke gambero gya supreme lero no era Odinga he is very confident na ngo chiari korali kwa bomobwi aende achake mere muri murioka igotobwate amachibu tugane kuri seke gambera machibu naro agwetania 3 number 1
ekero kigambiro gya Supreme bagotegerera banyore nga kero kende William Ruto nacho alitukorenga neri chiko ne chikura mbiye chiagetu igo agochiko baswoni in tariki 13th of this month. Yes. Number 2, the Supreme Court ne bwate chinguru gwetera article 140 ya constitution ya Kenya. Onyege gotoka Raila Odinga na ibere chikura mbabwate chinguru chiogo ode kyombe gya IBC kuura William Ruto certificate na kwa Raila Odinga. Secondly, mbabwate chinguru onye choko tebanga onye chikura nchia koletu buya chia kubuya gose mbabwate chinguru choko teba chikure ekyo kibaru buya. So aina arama chibu toka my question is manyakero gona whatever mbabwate chinguru chuko order IBC como tangaza Raila Odinga to be the president elect. But kolengana buna barabe convinced no boroli buli wirira seke gambiro. I thought it's after the recount. Yes, you know, mbabwate chinguru eki bado neri chibu mbabwate chinguru chuko korabo kolengana no boroli buli baranyore. Ikegera indeed chikura na kitabu na oboroli bosa koirwa seke gambiro barorenga kweli gaiga kulikuwa na dosari hapa na hapa na babago tabanga chikura ekitiga kibaru chisa ko baru bado chitoke nga bona soko baru ko kuya Raila Odinga na tangaine then bona libago de certificate eliech because they have to know the number of votes aspirant yanyorete kuruga wono bama kumanyanga umuchando nga yoruerete. So wacha tusubiri tuone lakini muri gazeti ya Taifa Leo agatebanga aba Kenya to baba kabisa na tukubali uamuzi wa mahakama. Ndio hivyo. So hatuna lingine. Kenya lazima iendelee. Hii Kenya ni kubwa hii na Kenya inafaa kwa ntombire vingere na bitakere kwa rusana. Including omorobolio CBC bono tagete abayiboli barengereri kabisa bebange. Igento bune kingate nga komenya ase siasa mono tali gento kerekia. So we thank God kigambiro tiga to amachivu then kurwa bwense ya Kenya isonge mbele. Ekero gwesomere peje komera kabere ya gazeti ya The Daily Nation. Abantu bale tokoroka tourist bali bagocha kuruchinse chisiko bacha gukoro botali Kenya na kwerorera amandari ya Kenya buna ale timetingi kia baberete ali Mombasa bono babeiro ni beka baerera baga toka bago sabirira chibesa dagero ko ni bea ba Anyway, but my question is digo chiago mono mimi swali langu manyakero I thought kerogocha I don't know tisijui mambo ya ndege lakini kerogocha si unakata return ticket so kama iliwaishia bado wangerudi tu kwao ano mbawa ke zivingumbu wamentu nivo Yawa kesi biari wamentu nivo so no but I don't know akiri umetele na yendongelie ke ule niwe ko kaga tigatiera no bande tomaitio anyway yende ko wakele tekero anyway so no babwetre barasema bakoya banyanyimbo anyway wanasema Mombasa kuingia raha kuingia ni harusi kutoka ni matanga kutoka ngumu yani kutoka si ati ni matanga watu wapige nduru lakini leo nene linga kereni yako keire Mombasa ndengalere abo takerole ende sana anyway asepechi ya gatano gatoteka gazeti ya Taifa Leo ekyombekalikia Al-Shabaab nigogia itabire ngana kioge itabantu gwetania 25 wabere meyense ya Somali ase chinsemo chirichia Hiram litukoli Jumamosi robatorera asepechi ya gatano gatoteka gazeti ya Taifa Leo. At the same time murayo mukuru bwenzi ya America Donald Trump niga muragire kiero murayo wono Joe Biden asekelia gotebanga tabwati gose tali mwana inji mzalendo is not a true patriot Hayo epeje 12 yuyu na alenge gotebia du Kenya na Uganda na Ethiopia chi community nchirororo chia batugi betugo bono baamuire kuikaransa na korosio kuigwanana kogochia gotiga mangana yo boibi bwetu gasengencho chi community chi abere chi koibera netugo bono bakoliro kuigwanana nuko elinde babe bakolisia chitugo chia bono morembe batari kurwana na inde batari koibera na page yo ne 12 page ntume ngende ye 14 tubate bicha ya lero sijui kama mimi nitakuwa nimemalizia hapa yes. Keronko genda today in history pia
ero ntubwata omogendia bwe gari no are gari ime eroli mali para nero bwe kondo che gabu montereba bosi gabu na kora na begete radio esimia begete patirende elio gindiro ligo kwana na your destination tingo manya ninki your destination is on your igota quality lakini rende bosi aria ntobwate T junction ntobwate alama ye T junction igo monto yongo ikara se na kitogote aba matabekani T junction neri okogenda iga bono ipare ndene chieto gochia yende ne chieto gochia iga konati ali konate ali wana gochia gochora ale ga kogenda left gose kogenda ale right from the gochi left Raila Odinga gochi right tuko na Wilbar ambaye ni Dr. Samuel William Ruto. All right. So kuna kwa okatabano mocholi bwe biche rero igatote na Supreme Court gochiere kuamua tutaenda kiongozi tutakuwa naye Raila Odinga ama cha tusubiri tuone. Basi tuko barabarani tuko njiani. Tunasafiri. Page ya 5 nalima ya gazeti ya The Daily Nation tubwata today in history 5th September 1984 Senior Assistant Commissioner of Police okorokwa Noah Arapto ni gabete achore to cover head of the Directorate of Criminal Investigations Nairobi DCI magega yoko irali bagalia ye ngoyo mone no yorenge korokwa Ignatius Ziria Nderi oyinera konyoroko lire merema seke ombekio se emiaka 32 okorere government emiaka 32 akaritaya elindo mo deputy ye agatake his place. Alright, timesuru batakento endega serugicho soli naba gosoli. Sina neno just to say na akero sama front page ya The Daily Nation wanasema Man United 3-1 hata sio. Si hata 3-1 Manchester United siku zote ekerole tumetoka number 20. Mko namba? Number 5. Mumejaribu. Si hata kujaribu. Tunazidi. Sasa ni mbona ile kelele ilikuwa. Na unajua tukipanda lazima kuna mtu anashuka. Niliona fans wa Man U wameka ndovu juu ya mti kwa status ndovu juu ya miti I don't know what was happening. Na unajua ndovu akiwa juu ya mti kama kuna mtu alifurahia lazima avunje. Wanasema hatujui alifikaje huko juu. Yaani ni bidii. Na uzito wake ni bidii. Kama kuna mtu alifurahia ni mama yao. Kabisa. Unajua wana Manchester lakini unasema heko kwa Manchester United. By with the team ya Arsenal chigoli sato aseyemo ase eligi ya Bongereza yako sote tukuliko la segeserukia Old Trafford na gukundirege sereke kyo chikosoli chakosoli wa litukuli Jumamosi timu ya Everton chikoruma kalini timu ya Liverpool mbanyonsa neti Brentford kayikole timu ya Leeds United sana severe Chelsea kayikole timu ya West Ham United chikolibera seyemo Newcastle chiganchana nchinyonsa neti timu ya Crystal Palace timu ya Nottingham Forest kayikorwa isata severe timu ya Bournemouth Tottenham Hotspur kayikora Fulham ibera seyemo na ebibengi Wolverhampton bakayikora Southampton egole ya masirigana yesagero ekero Manchester City yabe ku break ne team ya Aston Villa egasa ugito soli naba soli ngoja kire badaye tokomanya sobwagale mo fan nere ya Chelsea I don't know game kibako soli abakabugobobe sana akasema kuanzia leo yeye ata watch football just for entertainment stress acha tu amkumbuke Mandago Jamkumbuke Mandago kwa sababu Mandago alisema siasa usigeke kwa roho na mchezo pia ukiweka kwa roho inaweza pasuka. Inaweza past. I'm told mheshimiwa Raila Odinga ni fan wa Arsenal. Ni fan wa Arsenal. So nilimhurumia jana. Ilikuja kwa wakati ambaye anasubira sana. Wacha tuombe kwamba leo ni kweli. Tengenezwe roho. Wacha tuingie kwa dondoo. Leo tunaingia Ruiru mjini. Ruiru Kiambu mjini. Kumbe unajua Ruiru ni Kiambu. Unajua. Ndimbo hata Ruiru Ruiru. Ruiru mjini. Onyaroko ya muchira so mobogani no tell by the way. Mobogani o mobou ime ya Kiambu. Moiseko yo kagenda ikaransa so mobogani oyo akanyegete konya tarasa bakendaro omo muragetache
nera ikaransa SMS yaringe shida baikaransire bonsi bono babere na ende ngencho nero mata abantu ko baikaransire oyo liria kare kurigereria ngake oyo ngogocha no yakamurigire tiga maisa kaumerana bona maisa kara umerana no mate omosoku nero gutangana koirania maisa bona gatoka muntu tayo renge mosoku bakararigerera ni ni machoka ni machoka bona bakararigerera ngaki kai ngakwandigereria ndugu ya ngenje na inje nonde tuko hapa sasa sisi ndio tuko okay tuko liwa murigerera niga mungwano liga bid rende bunere naro amukwani omwisekoli mwisekoli agaitaba buya kabisa bono kurwa abo bagachaka chinkwana eweite gachata gete kora batenga kimokoli akagetenga mobale lakini kero mondo je kivya mungwano lira kamatenga karati gake ngukorangeriande koboli yo ngaki karati gaje gukorangeriande yodara kwanaga bagaswako kwana mutalenga mbona rero torochi bakoba umeranire naende akoranga baswana nire chinkwana ngukwana bali bona bona bagachaka gukwana mungwana urende erata chiti ko motebikende igoro yobwancha nini bagakwana bagona gweta itaiga around the bush bagona gonchokanana lakini umwise koli na baroche nga ekerenga kyo mungwana yonkerekie kenonya banyora na chinga kicho bona tigikere umungwana uri karo rire bona umwise koyo bwororobire bunago kuona chinkwana chia echi abere chingansu ne chingororo bona karanga bona oyo lende na bara baise ko motegerera agatenga anagwereire lende gago ntegerera igambe kendagira kyokoli baba ezuyo wet fly ide rongo janaria chinga kibune chiga banyorera na chips gabambekere kando ne soda ye Fanta orange bambekere gabu kando kire nogoli nchoma ete mungwano le nchoma ete tindi monto nganjite binte bibire maguta mange tigamba bamboli go sensaga nchira abu bange go chaga igaro bokima iganje tindi ko lindagere expensive waiter incho motebi tetere nsu wet fly ondetere ne soda ga iga la chips mube kabwensemo nje ndetero rosago oruo no bokima nje tindi mangana amacha rondetera yamake dasani bakaragira bagakura mungona kabwate plan yaye yaringenga omusubati oyo bono goikaba chigo chake sabali obwanchani nere my friend tigaba kore koragira besi bya maoko ngona ndaro bill ebili yadro mungona yokoleta ruwe bill yes alimwambia yes imekuja sasa akamwambia don't worry madam I'll sort it and have some cash what not muzibati umeto tukiu kumia keraigota akaligereria nsa yaye teba chinsa chiza rara ko bachiaelire ngwara kamatenga no ntwale ko nyora segetega igato tobe tonya kubuta we injetata na Mario monyene baise koirore robo sensi obo onye kwangu rere ndagira jina igotire timbu atimo chana na by the way hapo muomba siku kulazimisha siku kuomba apana nche I'm somebody's wife and I respect my husband sige to mosajo negiye gikumi ende for information ni garo murabuko kubuga I know kama Nanga kieni koko. Mozaji na mugwe kanete na Nimrod. Angamora. Omongwaro uri mata gatigara kagira muri taria. Wakanire bese tabwa tino ne transport yo kuiraniraka. So, unajua at the end of the day wikarenge kuirananka. Whether umesiko lingwa nchalengi ko stangwa. Egabidi agakero musani yakamatebinga igona nyore bintu gete bike na abwatu wake entertainment yale ngobono nagetega ngo toboere naire bono mwisiko na wata makosa ana makosa hata kidogo lakini enki ukoliere ndagira aya sumo tutamanyeti why no kwa okay nini mbona hujauliza mbona nimestrike conversation kwa kuko ruwe ndagira yero ngonyeze ngano kwate musaja
Bonekero kwako lini kwa igutiroga ndarite wanatema no gato msaja wakwenda kabisa. Hapana. Wewe umepata nimeketi peke yangu. Ndio. Mimi hatujuani. Ama ndo mna agenda very social. Tunaweza anza kuongea. Hatujuani. Hatujuani lakini kwa maongezi yetu tuigwana nire. Tuachakire kugamba na kiroche siasa na kiroche na siasa. Ne batari siasa tu ango kwane. Napata siasa tu ango kwane. In fact yo mungwano nero bwa tama mocho. If you had an intention dudus, if you had an intention, shoot it directing kana ko sengitabe. Tumalizia hapo ngoba ta ina ndagira. Usiingize msichana box na chakula. Kirege toka. Hiyo ndio wanapenda nipe chips. Utakula na utaachwa hapo. Didi bla bla bla. Na ndivyo mnafanya. Wakwende wacha kukula ovyo kama unajua. Shoot kenye unataka kusema akubali akatae. Tunasemanga kama unajua unapenda chips, kuku, unapenda samaki na wewe ni msichana, usiogope mimba. Nani amekwambia ununue? Usiogope mimba. Nani amekwambia ununue? Mbona ukule na wewe? Si upige mume wako kama una njaa mwambie, "Ai." By the fact why eat? No, do. By the fact that you moise ko na isara steweka. No. I'm okay. Najina bongo yakanera. Yes, you got to say that. Simple as that. Najina bwade saga. Bona nkiukwara kangaye tubwate besa ngaije mwende ngaije jingo kwanje bose. Si ati inamaanisha nikiwa nazo lazima nitumie kulipa. You have offered. I can't stand down your offer. Okay. Ngombe tonga kete ya no muntu kulisi liwe ngombe muntu mwanya ko kabalio kalio. Akwenda kabisa. Yole gazeti ya Taifa Leo bwajia yo mnaanda magazeti ya wiki. Mwanjo mwanataka limanye mange kwetra gazeti ya The Daily Nation na mange kwetra MST ya mangara maji. Agesero gichi usoli na bagosoli ngoja kere hasege keke kirebosio na nina bagoto wati ya mitandao yonsi ya social media. KISII FM na semeli ya Facebook na waigo KISII FM 94.1 na bagoto nyora so mtandao wa Twitter na ensemeli ya YouTube tobwati kabisa KISII FM Digital elinde bwema nyonsi binagenderete kokorekana. Ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero. Ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero.